Evropska unija je sa zadovoljstvom podržala ovaj projekat koji spaja mlade kroz džez, podiže svest o multikulturalnosti Srbije i promoviše toleranciju među mladima ovog regiona. Ovim projektom Jug Srbije je pokazao da ste baš Evropa u malom. I padeži su... Hvala. Padeži su teške za mene, ali ja sam sad u južni Srbije i slušao sam da ja najvjerojatno nisam jedinstven čovjek koji ima problem sa padežima. Cilj ovog projekta jeste zapravo doprinos toj nekoj kulturnoj raznolikosti i povećanje svesti tolerancije među različitih etničkih zajednica Južne Srbije. To su romska, srpska naravno, romska, bugarska i albanska. Ovo je lepa bila prilika da radimo na edukaciji muzičkog ukusa mladih juga Srbije i da se polako branimo od one nastupajuće euforije turbo folka sa nacionalnih televizija koja nas zapljuskuje. Tako da verujem da smo postigli neki rezultat i da će ovi mladi ljudi makar slušati džez u buduće ukoliko ne budu imali svoje bendove i nastavili da se bave ozbiljnom džez muzikom. A ovdje je Nišvil fondacija zajedno sa partnerima, pre svega muzičkom školom Niš Leskovca i partnerima muzičkom školom Vranja, Vladičin Han, Bujanovac i Bosilegrad, napravila jedan omladinski džez orkestar koji se nadam da će zaživjeti malo duže od ovih godinu dana koliko su radili zajedno. Ovog puta u jednom važnom projektu. Naš prvi projekat u okviru Evropske unije, u stvari to je delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije podržala ovaj projekat, a mi kao muzička škola smo prvi put u jednom tako većem projektu. Meni je jako drago što smo ovim projektom mogli da obuhvatimo učenike našeg džez odseka, to je, znate i sami, mlad odsek u našem gradu. Dogovorili smo se da muzička škola bude deo celog tog njihovog projekta u kome će se edukovati mladi sa juga Srbije, u pitanju je 6 gradova.
Vranje među njima, a kako mi već imamo muzička škola iskustva nekog sa džezom, znači imamo band koji je pratio hor, koji ide u pravcu džeza, onda smo pristali, mislim, nama ide u prilog, to su opet naša deca. Što se tiče edukacije mladih, vrlo je bitno. Mi smo, ja govorim sada ispred srednje muzičke škole u kojoj radim, mi smo zaduženi za klasičnu edukaciju i uglavnom ovakve neki izleti u druge vrste, druge muzičke žanrove su, da tako kažem, ili vrlo retki ili ih uopšte nema. Ja sam formirao jednu malu džez sekciju, čisto da ispipam puls mladih ljudi, da vidim šta vole da slušaju, šta vole da sviraju. I odaziv je onako, jako dobar. My baby don't care for cars and the races. Baby don't care for, he don't care for hearts on places. His tailor is not his style, and evil Liberace smile. Something he can't see. My baby just cares for, my baby just cares for me. My name is Chandra Sarajepi, I'm from Bujanovac. I'm very honored to participate in this organization because it's so good and the students here are so talented, and I'm honored to sing with them. The teachers are so good, and I think this organization is very good. I mean, it helps so much people, and this is all. Super je, baš mi se sviđa druženje, sviđa mi se način na koji nam profesori prenose znanje, sviđa mi se ljudi kakvi su ovde, kako se svi zajedno družimo, kako sviramo. I baš sam zadovoljna i radionicama i... Pa probe su super, drago mi je što se svi zajedno družimo i što jedni od drugih saznajemo neke nove stvari i učimo jedni od drugih i pomažemo se. Da je projekat Nišvila podrazumeva saradnju dece iz 5 gradova različitih,
nacionalnosti, različitih kultura na različitom stupnju razvoja u smislu muzičkog jezika i u smislu džez jezika. Evo, juče smo imali po prvi put te zajedničke probe gde su nam došla deca iz Bujanovca, Vranja, Leskovca, Bosilegrada i Niša. U prvom trenutku meni se lično učinilo da će to biti veoma teško uskladiti te različite stilove sviranja. Pre svega dolaze nam naročito dozdo iz južnih delova juga Srbije, iz Bujanovca i Vranja, deca koja su više u narodnoj muzici. Naime, iz Leskovca i Niša su deca koja više sviraju tu klasičnu džez muziku i onda smo imali problema da uskladimo. Imali smo iz Vladičinog Hana, čini mi se, neku decu koja uopšte ne znaju ni note, ne znaju da čitaju, pa smo tu imali problematiku da ih naučimo te teme. Znate kako to već ide, ja odsviram, pa onda oni ponove, pa se tu nešto kao nalazimo, bukvalno imamo obične sluhiste, međutim, na moje iznenađenje, nakon 2-3 sata rada, sve smo nekako uspeli. Përshëndetje, unë jam Enisa Imeri nga shkolla mesme Bujanocit dhe jam shumë e privilegjuar që marrë pjesë në këtë projekt, një zhvill. Jam shumë e kënaqur sepse profesorit janë shumë të mirë, na mësojnë shumë gjëra dhe kemi zënë shumë miq të rinj dhe shpresoj që të ketë kësaj lloj organizata edhe në të ardhmen, të bashkëpunojmë sërish. Ka njerëz shumë të talentuar dhe shpresoj që të bashkëpunojmë sërish me ata dhe në të ardhmen. Cela ova organizacija i Nišvil mi znači zato što radi svog daljeg školovanja, pošto planiram da upišem džez saksofon na džez odseku na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu, tako da celo ovo naše druženje i uopšte probe i sve to mi znači. Naravno koncert na kraju koji će, nadam se, biti dobar. Iz Niša, polaznica sam ovog projekta, sviram kontrabas. Ovde je jako interesantno zato što je sve ovo novo za nas i za mene ovo je stvarno jedno veliko iskustvo jer sam stekla dosta prijatelja, a i samo to usavršavanje interesantno i veoma vredno za nas. Zovem se Danilo Krstić, dolazim iz Leskovca, srednja muzička škola Stanislav Binički, sviram kontrabas. Lepo je što su setili da spoje đake iz Vranja, Niša, Leskovca, da se upoznamo sve i veliko iskustvo će biti što ćemo da sviramo na Nišvilu. Što se tiče
prilika, ovaj projekat je dobar stvar, jer sa jedne strane je prilika za njihove druženje, a sa druge strane ovo je jako značajno za njihove muzičko obrazovanje. Dolazim iz Leskovca, srednja muzička škola Stanislav Binički. Bavim se džez pevanjem i eto došla sam ovde da se družim, da upoznam nove prijatelje, da steknem neko novo znanje. Svi oni dolaze iz različitih gradova, tako da lepo se družimo i prijatno je u sebi. Zdravo, ja sam Nezor Emović, sviram violinu iz Bujanovca. Juče i danas smo se okupili ovde, vežbamo za Nišvil. Došli su iz mnogih gradova deca. Za ova 2 dana smo puno naučili i nadam se da ćemo još više da naučimo i srećan sam što sam u ovoj ekipi. Ja sam Fljutora Krasnići, dolazim iz Bujanovca. Ja sam učenica srednjeg škola, bavim se muzikom. Ovde mnogo mi se sviđa, zato što je prvo skupljanje ovako, nešto nisam probala neki drugi put. Naučila sam mnogo toga i skupljala sam mnogo drugarica i drugari, novi. Znači, moje ime je Dragan Antić, ja sam lokalni koordinator iz Lajčinog Hana. Uključio sam se u ovaj projekat zato što mi je celokupna priča zanimljiva. I evo danas se održava prva proba u Vranju gde svi polaznici rade na 3 pesme. Što se tiče probe iz jučerašnje i današnje probe, veoma sam zadovoljan ne samo time što su polaznici pokazali njihovim interesovanjem za džez, nego i time da će na kraju projekta i svi polaznici imati šansu kao i polaznici iz Lajčinog Hana da nastupaju na Nišvilu, jednom od najvećih festivala u Srbiji, najvećih džez festivalu na ovim prostorima. I naravno da mi je drago što je Lajčin Han uključen u celu tu priču. Ja sam Milan Petrović, dolazim iz Lajčinog Hana, po zanimanju sam trubač solo. Došao sam prvi put ovde jer mi se jako zasvidela ova proba, ovo dešavanje, što ću da učestvujem u ovaj festivalu. Jako mi se dopada. Ovako, ja sam Goran Mladenov, dolazim iz Bosilegrada, ovde sam sa celom mojom ekipom. Došli smo radi druženja, razmenjivanja raznih, kako da kažem, raznih iskustava. To je to, nadam se da ćemo se lepo družiti i da ćemo uspeti u našem cilju.
Sara Stojanović, učenica sam muzičke škole Stevan Mokranjac iz Vranja, instrumentalni odsek klavir. I veoma mi je drago što učestvujem na ovom jazz festivalu, prvenstveno zbog druženja, ali zbog novih iskustva i uspomena, prvenstveno zbog toga što mi upoznajemo nove ljude, mi proširujemo svoje shvatanja, vidike. Veoma mi je drago što sam učesnik u ovoj manifestaciji i jedva očekujem naš zajednički nastup. Ja sam Ivo Barštić, učenik Srednje muzičke škole u Nišu. Ovo nam je prva radionica u Vranju, super smo se uklopili ovde, evo upravo smo probali kompoziciju Sveci marširaju, jedna od 3 kompozicija, super zvuči, nadam se da će zvučiti još bolje u narednih 2 probe koje imamo u Leskovcu i u Nišu. Super je druženje ovde, drugari i kolege su sasvim okej. Zdravo, ja sam Marko Ristić, imam 23 godine, dolazim iz Vranja i polaznik sam Nišvilovog jazz projekta. Ovo je prva zajednička proba koju radimo od početka projekta i što se tiče ove probe prve, veoma sam zadovoljan za ova 2 dana šta smo uspeli da uradimo i da sredimo te kompozicije koje ćemo izvesti u nekom danu Nišvila kad bude počeo festival. I moje očekivanja festivala su da, osim toga što ću svirati na samom festivalu, da se možda desi nešto više, da se oformi neka nova grupa, da se rodi neko novo iskustvo, da se upozna dosta novih ljudi i jazz muzičara koji će naravno sa nama isto biti na samom festivalu. Ovo iskustvo mi mnogo znači zato što sam naučio još neke nove stvari. Konsultovao se sa drugarima koji sviraju isti instrument kao ja. Konsultovao se i saznao dosta novih stvari koje mogu da upotrebim nadalje. Ispunjena su sva očekivanja i od strane organizatora i od naših koordinatora i vrlo lepo smo se sklopili, lepo je druženje i puno toga smo naučili, s obzirom da mi radimo samo kao sekcija, nemamo organizovan odsek za džez muziku. Interesovanje i tekako ima i mi baš i da kažem i idemo na tu varijantu da zainteresujemo mlade ljude za te džez kao najliberalniju muzičku formu. Upravo u tom ličnom odnosu i muziciranju sa drugim pripadnicima moje generacije, sa drugim mladim polaznicima workshopa, uspeo sam da mnogo toga naučim i od njih, ne samo od predavača, nego i od mojih mladih kolega muzičara. Upravo zbog toga što na Nišvil jazz radionicama imamo priliku da osetimo i energiju nekog drugačijeg muzičara od nas. Upravo zbog toga što na Nišvil jazz radionicama
mi imamo i mlade muzičare koji pohađaju niže i srednje muzičke škole, a imamo i samouke muzičare koji se okreću više nekim vrstama popularne muzike kao što su pop, rock, blues ili nešto u tom smislu. Džez muzika je možda i najbolji posrednik između onoga što bi bila klasična muzika kao neka umetnička muzika i onoga što bi bio rock ili blues kao neka vrsta popularne muzike. Pa ništa za početak, ja sam Andrija Pavlović, dolazim iz Leskovca. Tu sam sa džez ekipom iz Leskovca i cela priča oko džez festivala mi se jako dopala jer postoje dosta kvalitetnih muzičara iz celog sveta, radionice koje su se držale u filharmonijskoj sali i to je stvarno bilo fantastično. Dosta znanja na jednom mestu, zabave i stvarno sve najbolje o ovom festivalu. Pa odlično je, pošto su oni tu iz Vranja, iz Leskovca i još nekih manjih gradova. I zajedno mi smo već bili u Vranju i bili smo u Leskovcu, sad su oni došli ovde. Imamo probe i dosta radimo jedni s drugima i sklapamo se kako treba. Nakon nastupa u više od 18 zemalja, mogu da kažem i da smo ponovo najbitniji kontakt koji će imati uticaj na razvoj naše karijere, ponovo imali na Nišvilu, baš zbog tog neposrednog kontakta sa muzičarima i to je najveće bogatstvo ovih radionica, po mom mišljenju, je ta prilika da mladi mogu da u tom kontaktu prosto, to je taj najveći uticaj, impresija, kako to rade velike zvezde. Ideja je vrlo jednostavna i potvrđena više puta, a to je da spoj mladosti, stručnosti i želje kroz muziciranje omogućava pokretanje zajednice, druženje mladih,
vežbanje na konkretnim komadima džez muzike i ono što džez muzika pruža to je da ona ne samo sebe reklamira, nego upija mnogo od krajeva i kulturnih uticaja svakog od područja Južne Srbije. Treba vam 6 sati. Prećete stići u Beč da slušate valcere, nego tići ovamo. I upravo u tim sredinama je najpotrebnija kultura dešavanja da bi se zadržalo stanovništvo, jer ćemo imati puste gradove na jugu Srbije. Svi ćemo se preseliti u Beograd i onda ćemo imati jako ružnu sliku, a duž koridora glavnog smo koji bi trebao da bude i tekako interesantan i ekonomski, pa i kulturološki. Ono što jeste naša ideja vodilja da Nišvil bude i neka udarna igla kulturnog turizma grada, pa i juga Srbije, a sve u cilju da grad, lokalna samouprava ima neki benefit od kulture. Koliko god izgledalo to neverovatno, ipak je kulturni turizam jedna vrlo moćna finansijska injekcija za posrnulu privredu ovog dela i treba na tome ozbiljno raditi i uložiti naravno i sredstva.